svima, dobrodošli na moj kanal Ena England. Kliknite subscribe i ostaćemo tako prijatelji. Kako sam u zadnje vrijeme imala puno ozbiljnih tema, sjetila sam se da mogu vam pokazati i nešto ne tako od neke životne važnosti. Naime, zbilja, ja kad pomislim, stvarno se bavim uvijek u svojim mislima nekim ozbiljnim temama. Bilo da mislim na književnost, da čitam neke knjige, da mislim o ljudskim pravima, da mislim o nepravdama ovoga svijeta i tako. Uvijek vam se time bavim i u biti u svemu što radim treba biti kao neki smisao. Ja uvijek tražim u nečemu neki smisao. I zato sam odlučila da to prekinem, barem na čas. I da vam pokažem video o mojim potrošenim proizvodima. Evo, ova ovdje gomilica, to su proizvodi koje ja još uvijek koristim. A ova ovdje gomilica je ono što sam ja potrošila. I sada ću izvući nešto iz ove košarice. Da vidimo. Baš volim ovo srce. Tu si. Sviđa mi se. Znate li vi da sam ja ovu košaricu kupila samo zbog ovog srca? Tak mi se svidjelo. Ja često kupim srce i ovo sam kupila, ima u prethodnom videu baš pričam, ovo sam kupila kad sam išla nazad doma iz Hrvatske. Srce. Očito volim srca. Evo ga, prva ovako jedna bočica. Znači ova bočica se meni toliko svidjela da sam ja nju odlučila zadržati. Iako više u njoj nema ništa. I ja tu bočicu imam sigurno već 1 godinu dana, samo stoji. To vam je bio body splash, znači onako ljeti kad je vruće, kad hoćeš malo se osvježiti i onda želiš nekakav onako miris imati. To sam slučajno šetala sa prijateljicom u, mislim da je bio H&M, da. I tamo su bili bile su po, čak mislim da je to negdje, evo piše H&M na njoj, dobro se sjećam još uvijek. 2 funte. A miris je almond cookie. Znači keksić badem. Ja volim jedno i drugo. I sad još uvijek fino miriši. Tako da evo, ovu bočicu ću vjerojatno koristiti ne znam za šta. Imala sam u njoj kantarionovo ulje, tako da sam to koristila kao za šprickanje malo, za njegu. Dalje da vidimo šta je. Neću se riješiti te bočice nikako sigurno. Evo ga, jedan dezodorans, znači to. Inače, meni ovi ženski dezodoransi, ovaj konkretno je Lotus Watermelon, Lotus i lubenica, znači opet nešto ljetno i osvježavajuće. Da, to jednostavno za mene nije dovoljno. Ja u zadnje vrijeme jednostavno koristim dezodorans svoga partnera. I jedno vrijeme sam i koristila muški dezodorans, onaj koji nema nikakvog mirisa, tako da, i to u stiku. Tako da s vremena na vrijeme, jednostavno, kada mi svi ovi ženski neki mirisi se učine da nisu dovoljno jaki, jer je interesantno, ja vam recimo mogu sve, znači, moje tijelo nema nikakvih negativnih mirisa, noge ili kosa, na primjer, ali pazuh je nešto što bi otjeralo najupornije.
Da, tako da ja vrlo često, hoćeš se pozdraviti, ajde, pozdravi. To je jedna Mići Maća moja koju ja imam, evo, ona tu šeta. Ona tu šeta jer ne smije van. Tako da evo, kad je već ona tu u kadar ušla malo, moram reći da više neću imati mačića, da je ta moja maca stalno izlazila van i vraćala se uvijek trudna. I onda bi ja imala 2 mjeseca u kući mačića, 4 mačića koji su skakali i Bože dragi. Tako da eto, sada više to se neće dogoditi. Jer je bila kod veterinara i sada ima ožiljak i više ne može postati mama i sad je već 7-8 dana u kući, šizi, bila je na, sorry na digresiji, ali to je to, znači bila je na prozorima, penjala se po zavjesama, htjela van, ali nisam je mogla pustiti, znači još nije vrijeme da ide van, mora malo biti doma. Ovo je jedan opet body mist, znači njega sam uzela samo zbog ove boje. Znači pogledajte vi ovu boju. Pogledajte jednostavno kako je to, ne znam, mene privlače te ove kao crveno-bijele i ne znam, okus je cherry. Znači, tako da, evo, to opet onako za ljeto. To sam samo radi toga kupila. Evo, ovo je iz Aldija, znači jedan osvježivač. Znači, to su mi sve stvari od ovoga ljeta koje sam ja sredila, već potrošila. Znači, sprej za njegu kože. Tako da, aloe vera, znači klasika. Još ga nešto malo ima na dnu. Znači samo ovako malo se pošprica i baš osvježava. Tako da i fino miriši, lagano se lijepo nanosi. Znate, sve te stvari koje ne koštaju jako puno, ja ih volim. Jer onako kad odem u te dućane kao što su Aldi ili Lidl, izađem van, ne znam, potrošim možda 10 funti, imam punu vrećicu. Ako odem u Tesco ili Sainsbury's, kupim jednu stvar za 10 funti i izašla sam van. Tako da ja više volim ovako kad možeš dobiti više stvari za manje novaca. Šta nam je još ostalo? Ovo sam dobila na dar. To je zapravo spužvica za nanošenje pudera, blending sponge, ali ona je, znači, odradila svoje. Pogledajte sada, to vam je već stvarno potrošeno. Evo, tu se već na rubovima. Ja sam nju prala i ponovo koristila i prala. Isprva mi se učinilo kao, ma kako ću s tim, pogledaj, uopće nije u jednom komadu, već ovako ima ove svoje nabore, ali je bila jako dobra baš na ovom tu dijelu, znači ovaj potez kad radiš zbog ovog tu vrha, ovog boreća. Eto, možda se još neću oprostiti. Možda se još neću oprostiti od ove spužvice. Mislim da ću je dobro isprat, osušit i ponovo koristit. Šta mi je još ostalo? Ovo sam vam odlučila pokazati isto, znači to je Daisy Marc Jacobs. To sam si sama, baš se odlučila, dobila sam plaću, onak sam pomislila šta ću si kupiti i uletila sam tamo u parfumeriju, s tim da mi se nije dalo uopće probavati nikakve mirise. Jednostavno sam rekla, ma daj, riskirat ću i uzet ću. Znači, ovo nije potrošeno. Još zašto nije potrošeno? Pa zato što imaš još uz ovaj koji sam, evo, koristila, skoro već na kraju je. Dobiješ i ovako ovaj, kako se zove, ne znam. Kako se zove, vi ćete mi reći.
jer ja ne koristim više određene riječi i već imam određene godine, tako da to čini svoje. I sad ako potrošiš, možeš nadodati, znači još, ja ne znam, ja mislim da je to bilo 30 funti, čak nije ni parfem, mislim da je toaletna vodica, toaletna vodica, evo, znači, da vidimo, znači sad bi otvorila to, da, nježan je, znači jedan prozračan ljetni, opet, ja sve to je od ljeta pa mi je sve onda tako. Tako da, evo, htjela sam si, malo da pošprickamo, fino je, htjela sam si kupiti neki novi parfemčić, ali evo još, kako vam ja jako volim biti doma, kada radim, onda provodim od kuće do posla, pa s ljudima i to sve, onda ja jako uživam u trenucima kad mogu biti doma i kad ne moram nikud ići i kad jednostavno mogu uživati onako ne radeći ništa. A kad ja kažem ne radeći ništa, to se podrazumijeva da čitam knjige i pijem čaj i da mačka dođe do mene i da onda onako samo počne svoje predenje. To vam je moje ništa. Tako da, evo, to su moji potrošeni proizvodi. Možda ću vam snimiti i ovo, jer ja stvarno, evo, nemam puno šminke, a možda vam snimim jedan dan kad budem imala vremena i ovo. Evo njega nazad, evo sad kad uleti mi u kadar. Ok, vidim kroz prozor da se vraća moj dragi, pa ću vas samo pozdraviti. Bye!